Biješe to u vrijeme davno, sleti zmaj iz guste tame. Tko zna zašto, jednostavno, stade gutat krasne dame. Žderonja je bio velik, u jalov se posao dao i želucem kao čelik, evo što je progutao. Segnoritu Fiammetu, donu Juliju Padetu, o Paticu Agrippinu, signorinu Farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sasvim nepoznatih vama. No odjednom, gledaj vraga, grof Tedesco, vitez ljut, prišunja se lijepo straga i zakrči zmaju put. Prekolje ga kao jagnje, ali jao u isti sat, iziđu na svjetlo danje i padnu mu sve za vrat. Signorita Fiammetta, dona Julija Padeta, o Patica Agrippina, signorina Farnarina, dona Lucija di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sasvim nepoznatih vama. Jadni zmaj, još prepun strave, videć grofa u što nagli, skupi ruke, noge, glave, pljunu dolje i odmagli. Jadni grof od časa toga cijelo vrijeme svoje trati, tražeć zmaja nestaloga s oproštenjem da mu vrati. Segnoritu Fiammetu, donu Juliju Padetu, o Paticu Agrippinu, signorinu Farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sasvim nepoznatih vama.